پیش از این که عرایضم رو تقدیم کنم، یک تذکر و نصیحت به خودم و هم به شما عزیزان که از این باقی مانده روزها و شبهای ماه مبارک رمضان غافل نباشیم و نهایت بهره رو ببریم. ماه رمضان یک فرصت طلایی در عمر ماست. هیچ ماهی از ماههای خدای متعال به پای ماه رمضان نمی‌رسد. به نص فرموده پیغمبر نفسها در این ماه رمضان تسبیح است. خواب در این ماه عبادت است و دعا در این ماه مستجاب است. یک آیه در این ماه ثواب یک ختم قرآن، یعنی یک سفره بیکرانی به روی بنده ها باز شده است و این همت انسان رو میخواد که از این سفره بیکران الهی نهایت استفاده رو ببرد انشاءالله. اگر تا این لحظه این توفیق رو نداشتیم یا کم داشتیم، انشاءالله در این چند روز باقی مانده نهایت بهره رو از این ماه مبارک ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. درس سے پہلے میں اس نکتے کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں. ماہ مبارک رمضان کے کچھ دن ابھی باقی ہے. خداوند کریم ہمیں توفیق دے. اگر ہم لوگوں نے جو ہے وہ پورے رمضان کا صحیح سے استفادہ نہیں کیا، یہ جو بچے ہیں دن، ان دنوں سے ہم صحیح سے استفادہ کریں. ماہ رمضان ایک گولڈن چانس ہے ہمارے لیے تاکہ ہم اس ماہ سے بہترین طریقے سے اس سے استفادہ کریں. اسی طرح جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ مجمعین کی حدیث میں یہ تھا کہ آپ جو سانس لے رہے ہیں، یہ سانس جو ہے وہ ایک تسبیح کے مانند ہے. آپ سوتے ہیں رمضان میں تو یہ عبادت ہے. دعا جو ہے اس رمضان میں ہماری جو ہے وہ مستجاب ہے. تو جو دسترخوان بچھایا گیا ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے صحیح طریقے سے اس کو یوز کریں. اب جو دن باقی بچے ہیں، اگر توفیق نہیں ملا ہے لوگوں کو، تو بچے دن جو ہے اس ماہ رمضان کے، اس سے انشاءاللہ ہمیں صحیح سے استفادہ کرنا چاہیے. 4 تا فرمول از آیات و روایات استفاده می شود. 2 فرمول در باب ارزش هاست و 2 فرمول برای ضد ارزش هاست که اگر انشاءالله این 4 تا فرمول رو ما در طول زندگی و در همه ماها، خصوصا در ماه مبارک رمضان بتونیم پیاده بکنیم، انشاءالله امید داریم برای اینکه جزء سعادتمندان باشیم. این 4 فرمول از مجموع آیات و روایات استخراج شده. در میدان ارزش ها 2 تا فرمول داریم. یک فرمول داریم، فرمول تحصیل ارزش هاست، یعنی انسان به ارزش ها رو به دست بیاره. اما یک فرمول دوم داریم، تکمیل ارزش هاست، یعنی اگر ارزشی رو به دست آوردی به همون مقدار قناعت نکن، بلکه پله پله برو بالا. پس در میدان ارزش ها 2 تا فرمول داریم، تحصیل و تکمیل. الان عرض میکنیم آیات و روایات شد. اما در میدان ضد ارزش ها باز آیات و روایات به ما میفرماد 2 تا فرمول داشته باش. یک، تنقیص ضد ارزش ها، یعنی هر روز سعی کن برخی از ضد ارزش ها رو از خودت دور بکن.
دو، تغییر ضد ارزش ها، ریشه‌کنی ضد ارزش ها، یعنی به جایی برسه که اصلا ضد ارزشی در زندگی وجود نداشته باشد. پس این 4 تا طی 2 نقطه رو در نظر بگیرید: تحصیل، تکمیل، تنقیص، تزییل. जिंदगी में जो है वो हमारे लिए 4 फार्मूले है हमारे लिए, अगर हम उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी। 2 फार्मूला इन्होंने बताया है कि वो अच्छे चीजों को हासिल करने के लिए है और 2 बुरी चीजों को अपने आप से दूर करने के लिए। जो 2 चीजें हैं अच्छे चीजों के लिए, पहली चीज जो है वो हमें अच्छी चीजों को हासिल करना चाहिए और उन पर अमल करना चाहिए। अब अगर हम अच्छी चीज हमारे पास है, हमें इक्तिफा नहीं करना चाहिए कुछ चीजों पे ही, बल्कि हमें जो है वो इसमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। नीतियों में हमें और भी, अच्छाइयों में हमें और भी आगे बढ़ना चाहिए। पहले हमें इन अच्छाइयों को हासिल करना चाहिए और फिर एक जगह नहीं रुकना चाहिए, हमें इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह अगर हमारे 2 फार्मूला और भी है, अगर बुराइयां हमने पाई जाती है, उन बुराइयों को जो है वो कोशिश करें हम अपने से उन बुराइयों को दूर करें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। यही पे हमें रुकना नहीं है, बल्कि हमें इसके रूट्स, जो इनके काज है, रीशा है, जड़ जो है वो हमें उन बुराइयों की जड़ को भी खत्म करना है। این 4 فرمول رو من جایی ندیدم. استنباط خودم از آیات و روایات است که در امور تربیتی باید این فرمول رو رعایت بکنیم. حالا عرض میکنم آیات رو انشاءالله شما هم تایید می‌فرمایید. اما در میدان ارزش پله اول تحصیل ارزش هاست. آیات فراوان داریم، از جمله این آیه: یا ایها الذین آمنوا کلوا واشربوا واعملوا صالحا. ای کسانی که ایمان آوردید، از نوشیدنی های حلال بنوشید، از خوردنی های حلال بخورید، اما از اون طرف اهل مسئولیت باشید. و عملو صالحا، عمل شایسته هم انجام بدید. این داره تشویق میکند به اصل تحصیل ارزش ها، یعنی آدم با مسئولیت باشید. فقط به خور و به خواب کار شما نباشد، در کنار خوردن و آشامیدن اهل تحصیل ارزش ها هم باشید. یا ایها الذین آمنوا کلوا واشربوا واعملوا صالحا. از این دست آیات می‌فرماید که انسان باید در مسیر تحصیل ارزش ها باشد. पहली आयत जहाँ पे हमें जो है वो नीतियाँ और अच्छाइयाँ अपने अंदर जो है उन्हें ईजाद करना है, हासिल करना है, तो इसके हवाले से इन्होंने पहली आयत जो यहाँ पर जिक्र की कि आप लोग जो है वो खाओ पियो, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो आप अमल सालेह भी अंजाम देते रहे। तो जिंदगी का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम पिए, हम खाए, इस जिंदगी में ऐश करें, जिंदगी गुजारे, ऐसे ही नहीं। इसके साथ साथ जो हमें अमल सालेह भी अंजाम देने हैं। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर हमें हासिल करना चाहिए उन चीजों को जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है, लेकिन उसके साथ साथ हमें जो है वो सही आमाल भी अपने अंदर ईजाद करने। اما انسان مؤمن عاقل فقط به کف ارزش ها اکتفا نمی کند. این که در روایت داریم المؤمن کیس، انسان مؤمن زیرکه و آدم زیرک فقط به کف ارزش ها اکتفا نمی کند. یا عبارت دیگر داریم المؤمن، خیلی عبارت زیباست، المؤمن قلیل الکلام
و کثیر العمل. یکی فرمول اینا المؤمن قلیل الکلام و کثیر العمل. انسان مؤمن کم حرف میزنه و زیاد عمل میکنه و همه میرسونه که انسان فقط به تحصیل ارزش ها نباید اکتفا بکند، بلکه از تحصیل ارزش ها باید یه پله بالا بیاد، بله از تحصیل ارزش ها بره تکمیل ارزش ها، خودش رو به پله ارزش ها برسونه. خب تحصیل ارزش के हवाले से जो है वो हमें अच्छाइयाँ हासिल करनी है, लेकिन एक जगह पे हमें रुकना नहीं है, इसको आगे ले जाना है, इसको इंतहा तक ले जाना है। तो उन्होंने इस हवाले से ये कहा कि आखिर जो है आखिर इंसान एक जगह रुकता नहीं है, बल्कि वो हमेशा आगे बढ़ता है मैदान अमल में। तो रिवायत उन्होंने यहाँ पे जिक्र की मोमिन जो है वो हमेशा बातें कम करता है, लेकिन अमल के एतबार से वो हमेशा ज्यादा अच्छे अमाल अंजाम देता है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने फरमाया एक चीज को हासिल करने ही तक हमें मादूर नहीं रहना है, बल्कि उस चीज को आखिरी हद तक ले जाना, ये मकसद है जिंदगी। एक آقایی که اهل بذل‌گویی بود که اون تو همتش فقط به همون تحصیل بود، به من گفت که مگه شما نگفتی پیغمبر فرمود نفستون تسبیح خوابتون عبادته؟ من تو ماه مبارک رمضان یا میخوابم یا نفس میکشم، و حال تسبیح خدا رو دارم انجام میدم، عبادت خدا رو دارم انجام میدم، بقیه رو نمیخوام. این همون کسانی است که به کف ارزش ها. از گفتم خب از اون طرف عبادت های بزرگ چطور؟ بله خب اگه شما نگفتیم هر یک آیه قرآن یه ختم قرآن انتوشه، خب بله من 3 بار خدمت سوره توحید رو میخونم، دقت کردید چند تا آیه داره، چندین ختم قرآن میباشد. اینا کسانی هستند که همتشون فقط تحصیل ارزش هاست، اصلا اراده برای تکمیل ارزش ها ندارن. اما بزرگان ما نه معصوم غیر معصوم در رابطه با حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می‌کنیم که ایشون آخر رمضان که میشد و مخلوت خودش هر 3 روز یه ختم قرآن میداد. خب حساب کنید هر ختم قرآن 6600 خودی آیه است. و تو وقتی یه ختم قرآن بدی 6600 خودی آیه، هر آیه یه ختم قرآن، یعنی با یه ختم قرآن 6600 خودی ختم قرآن گیرت میاد. چقدر فاصله است بین کسی که قصدش فقط تحصیل ارزش ها باشه یا کسی که قصدش تکمیل ارزش ها باشه. در حضرت امام میفرمایند ایشون تو ماه مبارک رمضان 10 تا ختم قرآن انجام میداد. یه پیرمرد 90 ساله. طلبه های بزرگوار، اساتید گرانقدر، امروز 26 ماه مبارک رمضان است. ما که جوانیم، طلابی که از ما جوانترن، در طول این 26 روز چقدر با قرآن معنوس شدیم، چند تا ختم قرآن دادیم. نگید اینا مستحبه، نه، همین مستحبات است که انسان رو به اوج میرساند. एक आदमी जो बातें करने वाला आदमी था, बहरहाल बातों की हद तक जो है वो आदमी था, तो उन्होंने कहा कि देखिए माह मुबारक में कहा गया है हमसे जो सांस लेना जो है वो इसमें तस्बीह है, इसी तरह सोना जो है माह मुबारक रमजान में, तो ये भी जो है वो इबादत है। मैंने ये काम कर दिया, काफी है, मुझे क्या चाहिए वो। हाँ, इसी तरह जो है उन्होंने ये कहा कि कुरान पढ़ना माह मुबारक में जो है वो बहुत ही सवाब, इसके 3 बराबर सवाब है। मैं एक सूरह पढ़ता हूँ 3 मरतबा कानों, मैंने पूरे कुरान कंप्लीट रिवीजन किया और कंप्लीट जो है वो कुरान तक खत्म किया।
लेकिन इन्होंने कहा ऐसे लोग जो है जो एक छोटी सी चीज पे इत्तेफा करते हैं और बाकी इबादतें कहाँ जाएगी, बहुत सारी इबादतें हैं, तो हिम्मत इतनी नहीं होनी चाहिए, इसी पे रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इस इबादत को कंप्लीट करना चाहिए। अब आप देखिए इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका जो है वो क्या रवैया था कुरान मुबारक के हवाले से, फरमाते हैं कि वो हर 3 दिन में एक खत्म कुरान जो है वो किया करते थे 3 दिन में, और पूरे माह मुबारक रमजान में वो 10 खत्म कुरान अंजाम दिया करते। हम लोग जवान तालिब है, हमें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए हम ये सोचे कि भाई हमसे अगर पूछा जाए कितनी बार आपने जो है वो कुरान करीम में तिलावत, रमजान मुबारक में कुरान की तिलावत करी, तो इसमें कम हिम्मत नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्तफा नहीं करना चाहिए ये अच्छाई पे, हमें हमेशा जो है वो इन अच्छाइयों को कामिल करना चाहिए. اما چند آیه در روایت برای تکمیل ارزش‌ها. یک، این آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا آمنوا. بله؟ یا ایها الذین آمنوا آمنوا. ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. یعنی چی؟ آمنو یعنی کسی ایمان رو به دست آورده، اما به این میگه اکتفا نکن، برو خیلی بالاتر. بله؟ ایمان با درجات بالاتر رو به دست بیار. این یه آیه. آیه دوم، مؤمنان واقعی کیا هستن؟ اذا تلیت علیهم آیاتنا زادتهم ایمانا. انسانهای مؤمنای واقعی کسانی هستند وقتی آیات ما بر اینها تلاوت می شود در ایمانشان افزوده می شود. پس اینا فقط به کد ارزش ها اکتفا نمی کنند. آیه سوم خطاب به پیغمبر است، رب زدنی علما. بله، رب زدنی علما، این معناش اینه که من همیشه باید در حال تکمیل ارزش ها باشم. آیه چهارم، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خطاب به کیه؟ مؤمنانه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله، لبیک بگید به خدا، لبیک بگید به پیغمبر، به اون اموری که به شما حیات جدید میده و آیات دیگر. و انشاءالله چند روز دیگر موفق به نماز عید فطر بشید. در نماز عید فطر از خدای متعال تو قنوت بعد از 1 ماه بندگی اینو میخوایم، همین تکمیل ارزش ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی، این تکمیل ارزش هاست، و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد. خدایا در هر کار خیری و میدان خیری که پیامبر و آل در این کار خیر وارد شدن مرا موفق بکن که در این کارهای خیر موفق بشن. باز در ادامه میگیم اللهم انی اسألک خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. خدایا بهترین چیزی که در این عید فطر که بهترین بندگان صالح ازت میخوام منم همون رو میخوام. یا امام زین العابدین در دعای مکارم اخلاق این فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمان اکمل الایمان. خدایا ایمان مرا به اون قله رفیع ایمان برسان. واجعل یقینی افضل یقین. این آیات به این روایات الی ماشاءالله وجود داره
یعنی مؤمن فقط به تحصیل ارزش ها اکتفا نمی کند، بلکه قصدش اینه که این ارزش ها باید تکمیل بشه. خب این روزهای ماه رمضان یک قدری در خودمون تأمل کنیم، خلوت کنیم. آیا قبل ماه رمضان و بعد ماه رمضانمون تفاوت کرد یا تفاوت نکرد؟ یک. دو، آیا بین دهه دوم ماه رمضان ما با دهه اول تفاوت کرده یا نکرد؟ سه، آیا بین دهه سوم ماه رمضان که اوج ماه رمضان است با دهه دوم ما تفاوت کرده یا نکرد؟ اگر احساس سبکی میکنی معلومه که این ماه رمضان در ما اثر کرده، اما نباشیم مثل اونهایی که تو روایت اومد یه عده حظ و بهرهشون از ماه رمضان فقط همون کشیدن گرسنگی و تشنگی است، غیر از گرسنگی و تشنگی چیزی دیگری عائدشون نمی شود. نه، ماه رمضان باید ماه خروج از گناه و ورود به میدان بندگی خدا بوده باشد. ہم نے پہلے یہ نقطہ، یہ فارمولا بتایا تھا کہ ہمیں ایک جگہ پہ نہیں رکنا، بلکہ جو بھی اچھائیاں ہے ان کو ہمیں آگے لے جانا چاہیے، آخری لیول پہ ہمیں لے جانا ہے۔ اس کے حوالے سے انہوں نے آیات کا ذکر کیا یہاں پر۔ تو پہلی آیت تھی، ان لوگوں سے یہ کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا ہے ان سے کہا گیا ہے کہ پھر سے آپ ایمان لے آئے، یعنی آپ ایک درجے پہ آپ نہ رکے ایمان کے، بلکہ اس ایمان کو آپ آگے بڑھا دیجئے۔ ایمان ہے آپ کے پاس، لیکن ایک جگہ آپ کو رکنا نہیں ہے، آپ کو اپنے اس ایمان کو کامل درجے تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ جب آیات تلاوت ہوتی ہے تو جو لوگ مومن ہے ان کا ایمان جو ہے وہ دو برابر ہوتا ہے۔ پہلے سے وہ مومن تھے لیکن ان کا ایمان جو ہے دو چندان ہو جاتا ہے، دو برابر ہوتا ہے۔ تو ایمان تھا لیکن ایمان میں یہ لوگ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ جن سے کہا گیا ہے کہ آپ استجابت کریں، خدا کی اس دعوت پہ لبیک کہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کو حیات دی جائے گی، دائمی حیات۔ آپ زندہ ہے لیکن یہ حیات آپ کو بارہا آپ کو نصیب ہوگی۔ تو ایک درجے پہ ہمیں رکنا نہیں ہے بلکہ اس کو جو ہے ہمیں آگے لے جانا ہے۔ اسی طرح عید، نماز عید کے جو ہے انشاءاللہ آئندہ دنوں میں عید آنے والی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے قنوت میں؟ تو ہم یہ وہاں اس پہ پڑھتے ہیں کہ خدایا جس کی خیر میں جو ہے وہ محمد علی محمد جو ہے وہ اس میں آگے بڑھے اور آگے بڑھتے تھے، ہمیں بھی اس اچھائی میں لے جا۔ یعنی ہم ایک جگہ رکنا نہیں چاہتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس طرح بہت ساری درجات جو ہے وہ حاصل ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو نیک بندے جو درخواست کرتے ہیں آپ سے، ہمیں بھی توفیق دے وہ درخواستیں ہم بھی آپ سے کریں اور ہم بھی ان اچھے لوگوں میں سے ہو جائے۔ انہوں نے ذہن العابدین کے حوالے سے انہوں نے خطبے کا وہ بتایا کہ وہاں پر ہمیں مجھے ایمان دے، لیکن کون سا ایمان؟ ایمان کی اونچائیوں تک ہمیں پہنچا دے۔ اسی طرح جو ہے یقین کی آخری حد تک ملے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ہمیں رکنا نہیں ہے، ہمیں اکتفا نہیں کرنا، بلکہ جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو ہمیں آخری منزل تک لے جانا ہے۔ آپ دیکھیے ماہ مبارک رمضان میں اگر ہمیں یہ فیل نہ ہو جائے، یہ پہلے والے 10 دن اگر دوسرے والے 10 دن سے الگ نہ ہو، یعنی اس میں ہم نے امپروو نہ کیا ہو، اور تیسرے والے 10 دن میں اگر اور بھی اس سے امپروو نہ کیا ہو، تو اس کا مطلب ہے ہم لوگ جو ہے کامیاب نہیں ہے۔ اگر ماہ رمضان کے بعد ہم نے دیکھا ہمارے حالات میں جو ہے وہ تغیر واقع ہوا، تو اس کا مطلب ہے ہم کامیاب ہوئے۔ لیکن اگر یہ ہماری حالت ماہ رمضان اور ماہ رمضان کے بعد ایک جیسی ہوئی
तो आप समझे हमारे रोजे हमारे माह रमजान में हमें कुछ आयत नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं. یک یادی کنیم از امام الشهدای انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای رحمت الله علیه. ایشون واقعا در صدد تکمیل ارزش‌های زندگی معنویش بود. همتون این فیلم را از ایشون دیدید، هنگامی که بر پیکر سردار دلها حاج قاسم سلیمانی نماز میت میخوند، با دلی شکسته به چشم اشک‌آلود این دعا رو کرد: اللهم ارزقنی توفیق الشهاده فی سبیلک یا مولای. در اون دعا با دل شکسته و چشم اشک‌آلود اوج حیات رو برای خودش میخواد، شهادت در راه خدا، و خدا هم دعایش رو استجاب. اونم که تا همون ماهی که جدش رسول الله وعده اجابت دعا رو داد و دعا و فیه مستجابا. آن هم در روز وفات حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها در حال تلاوت قرآن با زبان روزه خدای متعال لبیک بیشون گفت، میگه اگر از من توفیق شهادت در راه من رو خواستی و با چشم اشک‌آلود گفتی اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیلک یا مولا، من هم این رزق معنوی رو در ماه مبارک رمضان که ماه خودم می باشد نصیبت می کنم. यहाँ पर मैं मुनासिब समझता हूँ इमाम शुहदा जो हमारे इस इनकलाब के अजीम इमाम थे, इमाम खामनई रहमतुल्लाह अलैह, उनके हवाले से जो है वो ये नुक्ते इस नुक्ते की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि हमें एक चीज एक अच्छाई पे रुकना नहीं है, बल्कि हमें उस हर फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए. आप देखिए जब वो सरदार सुलेमानी के मय्यत पे जो है वो नमाज जनाजा अदा कर रहे थे तो उन्होंने फरमाया वहां पे अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तौफ़ीक़ अश-शहादत फ़ी सबीलिक, तो ये दरख्वास्त कि अपने रब से मुझे जो है वो शहादत की मौत मरना है, मुझे मेरे लिए जो है वो शहादत नसीब फरमा. तो जाहिर सी बात है परवरदिगार आलमीन ने जो है वो उनकी ये दरख्वास्त कबूल की. माह मुबारक रमज़ान में हालत रोज़ा में हालत तिलावत कुरान जो दिल हज़रत खदीजा के वफात का दिल था, आप देखे मौला ने कहा आपने जो है वो ये चीज मांगी मुझसे खुदावंद करीम ने, तो खुदावंद करीम ने ही उनकी इस जो है वो हाजत को अदा किया, रवा किया, और वो इस दिन रोजे की हालत में इस दुनिया से शहीद के उस मकाम और शहादत के उस मकाम पे फाइज हुए. اما عزیزان این روزهای باقی مونده به یک صفحه دیگر زندگی ما نگاه بکنیم. اون صفحه‌ای که خدای نخواسته اگر سیاه است، آلوده است، اونجا هم آیات و روایات میگوید پله اول در صدد تنقیص ضد ارزش‌ها باش، کم کردن اونها باش، اما فقط به کم کردن اکتفا نکن، بلکه کارت به جایی برسید که خدایا یک لکه ننگ و تیلیدی گناه زندگی نباشه. شما را ارجاع میدهم به فقرات دعای شریف کمیل که از این برداشت شخصی منده، شما خودتون بعدا قضاوت بکنید به این دعا از کجا شروع میشه، میرون کجا میشه. اول میگه اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت السمع، یعنی تنقیصه. خدایا ببخش بر من اون گناهایی که پرده های اسمت رو
پاره میکنه و منو بی حیا میکنه. اللهم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم. خدای اون دسته از گناهانی که نعمتها رو از بین میبره بر من ببخش. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس دعا، اون گناهانی که موجب حبس دعا میشه ببخش. اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. میگه اینا تنقیصه، اما اوجش کجا میرسه؟ اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته بله و کل خطیئت اخطأتها. خدایا هر گناهی که در زندگی کردیم خدای همه گناهان رو ببخش. ببین اونها تنقیصه، اما وقتی به اوج میرسه اللهم اغفر لی کل ذنب. तो यहाँ पर दूसरे दो फार्मूले जो है यहाँ पर वो हम बयान करना चाहेंगे कि हमें जो है वो जो बुराइयां हम में है, पहले तो हम उन बुराइयों को जो है वो क्या करें, कम करें। यानी जो बुराइयां हमें पाई जाती है आहिस्ता आहिस्ता उन्हें हमें कम करना चाहिए। हमें रुकना नहीं है, कम हो जाइए बुराइयों नहीं, बुराइयों को जड़ से हमें खत्म करना है। यानी बुराइयां हम में कम हो जाए ये इतना भी काफी नहीं है, बल्कि हमें जड़ से बुराइयों को खत्म करना है। आप देखिए अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो अपनी उस अजीम दुआ में, दुआए कुमैल में फरमाते हैं कि खुदावंद करीम मेरे वो गुनाह जो है वो बख्श दे जिनसे मैं बेहया बन जाता हूँ, हया मुझ में नहीं रहती है। इसी तरह वो गुनाह मेरे माफ कर दे जिनसे नेमत जो है वो मुझ पे परवरदिगार आलमीन की तरफ से वो नेमत नाज़िल नहीं होते। इसी तरह जिन गुनाहों से मेरी दुआ कबूल नहीं होती है, तो जिन गुनाहों के जरिए से मुझ पे बलाएं नाजिल होती है, उन गुनाहों को मुझसे दूर रख। अब आखिर में क्या फरमाते हैं कि हर वो गुनाह जो मैं अंजाम दूं उनसे मुझे जो है आप दूर रखे। हर खतीआ से जो है मुझे, देखिए ऐसा नहीं कहा वो गुनाह, लेकिन आखिर में अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि हर वो गुनाह जो मुमकिन है मैं अंजाम दूं उनसे मुझे दूर रखे। देखिए एक ये कि वो हमें जो बुराइयां है कम करने की तौफीक दे हमें, उसके साथ साथ उन बुराइयों को जड़ से खत्म करने की तौफीक इनायत करे। या در بنود دعای عید فطر انشاءالله میخونیم اللهم صل على محمد و آل محمد ان تدخلنی فی کل خیر. بعدش میگیم و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل. خدایا من تو این نماز عید فطر ازت میخوام نه تنها منو از یک گناه، دو گناه، 10 گناه، نه، از هر گناهی که پیغمبر و آلی از اونها معصوم کردی خدای ما را هم از این وادی‌های گناه بیرون بیاری. ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد. این میرسونه که انسان در وادی مبارزه با گناه از کم شروع کند، ولی به کم اکتفا نکند. مثلا به آقایی است که هم سیگار میکشه، هم تریاک میکشه، هم حشیش هم میکشه. خب به یک بار بگه آقا دست از همه بردار. میگه نه، اول ترک سیگار بکن. به مدت که سیگار رو ترک کرده بهش میگیم که پس تو توان داری که تریاک رو هم ترک بکنی. ترک میکنه. میگه تو که سیگار رو تریاک رو ترک کردی حشیش رو هم میتونید ترک کنی. یه وقت میبینیم آقای معتاد به همه نوع مواد مخدر پاک شده. پس این میرسونه که انسان دارای همت بلندی است. اگر اراده بکند
همه رذائل رو میتونه از خودش دور بکنه. और इसी ईद नमाज ईद के सबूत में और एक जगह इसी के इदामे में और इसके उसके तमाम हम जो है वो ये चाहते हैं खुदा से कि हमें जो है वो हर बुराई से बिल्कुल सूर अखरजत मिन्हु मुहम्मद व आल मुहम्मद, हमें उन बुराइयों से भी दूर रख, जिन बुराइयों से आपने अइम्मे और आल अइम्मे को जो है उससे दूर रखा है। देखिए, मिन कुल्ल सू, हर बुराई, न कुछ बुराइयां, न बल्कि जो है वो हर बुराई से हमें दूर रखना है। इन्होंने मिसाल दी एक नशेड़ी की, जो मसलन सिगरेट पीता है और उसके साथ साथ चर्स भी पीता है, उसके साथ साथ हशीश वगैरह गांजा भी पीता है। देखो, वो सिगरेट पीने वाला पहले क्या करता है, मरहला मरहला आगे जाता है। पहले सिगरेट से जो है वो अपने आप को उसका पीछा छुड़ा देता है, फिर चर्च से अपने आप को जो है वो उसका पीछा छुड़ा देता है, इसी तरह हशीश से। देखिए, एक जगह पे रुकना नहीं है उसको, वो सिगरेट पे कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिगरेट छोड़ दी, नहीं, उससे आगे बढ़ना, चर्च भी छोड़ दी है और हशीश भी छोड़ दी है। बस हमारा जो है वो, हमारी हिम्मत ऐसी होनी चाहिए, एक गुनाह से हमें किनारागिरी नहीं करनी है, बल्कि गुनाहों के रूट्स को, जड़ को हमें खत्म करना। خب خلاصه عرض امروز من این شد، نظام تدریجی در امر تربیت، در ارزش ها تحصیل و تکمیل، در ضد ارزش ها تنقیص و تضعیف. این رو ما از آیات و روایات میتونیم به خوبی استفاده بکنیم. و عزیزان، نکته میخوام عرض بکنم که گاهی تصمیم بر تنقیص ضد ارزش ها و تضعیف ضد ارزش ها یه تصمیم مبارکی است. روایت داریم شخصی وارد مسجد پیغمبر صلوات الله و سلام علیه شد، سراغ پیغمبر رو گرفت. وقتی نشونش دادن اومد محضر پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، من معتاد به گناه شدم، هر نوع گناهی که تو تصور بکنی من انجام دادم، یعنی غرق من گناه هستم. آیا راه نجاتی برایم هست یا خیر؟ ببین، گناهکاره اما اراده کرد نجات پیدا بکنه از گناه. آیا راهی برای نجاتم هست یا خیر؟ یه حدیث رو امروز دارم میخونم که راههای برون رفته از گناهان رو یاد بگیرید. شما گاهی اوقات آدمی که تصادف شدیدی کرده، این رو تو بخش عمومی بیمارستان نمیبرن، او رو میبرن به بخش اورژانس، ولی چون داره نفسهای آخر رو میکشه. این جوان الان بیمار اورژانسیه، میگه همه رو گناه من انجام دادم، آیا راه نجاتی هست برای من یا نه؟ پیغمبر نفرمود برو نماز بکن، برو روزه بگیر، برو انفاق بکن. یه جمله فقط درش گفت، بخواد او را امید بده، نجات بده. فرمود آیا مادرت زنده هست یا خیر؟ از کرد خیر، مادرم رو از دست داده. و آیا پدر زنده است یا نه؟ گفت چرا، پدر پیری دارم زنده است. پیامبر فرمود برو خدمت این پدر بکن، امید می‌دهد که خداوند تو را از گناه نجات بده. دیگه این جوان اونقدر خوشحال شد از این راهنمایی پیغمبر، سریع از محضر پیغمبر مرخص شد که بره خدمت
پدر بکنه. اما وقتی از مسجد بیرون رفت، پیامبر 3 مرتبه فرمود ای کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادرش زنده بود، ای کاش مادرش زنده بود، که اگر به مادر خدمت میکرد لطف خدا زودتر شامل حالش میشد. پس عزیزان، کسی که مبتلا به گناه شد امیدشو از دست نباید بده. در اسلام هیچ بنبستی وجود نداره، هم راه هست برای تنقیص گناه ها، هم راه هست برای تزیین گناه ها. از جمله اینی که در این ماه مبارک رمضان اگر پدر و مادر در قید حیاتن به دستبوسی اونها نائل بشیم، حتی بالاتر به پابوسی اونها ما نائل بشیم و اگر سایهشون رو از دست دادیم سر قبرشون بریم. به روایت داریم یکی از جاهایی که دعا مستجاب میشه دعای فرزند سر قبر پدر و مادر می باشد. اونجا هم بره روح اونها را از خودش شاد بکنه. پس بنابراین این 4 فرمول رو آیات و روایات به ما می آموزد که در میدان ارزش ها از کم شروع بکن ولی به کم اکتفا نکن، و در میدان ضد ارزش ها هم از تنقیص شروع کن به فرموده امیرالمؤمنین خمینی، اما به این مقدار اکتفا نکن. که می توانی این پله ها رو طی کنی، پس می توانی همه گناهان را از زندگی دور کنی. اللهم اغفر لی کل ذنب اذنبته. خلاصہ آج کے اس درس کا جو ہم نے کہا تربیت کے حوالے سے ہمیں جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے. تربیت کے حوالے سے چاہے وہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے یا اچھائیوں کو آگے بڑھانے کے لیے. تو انہوں نے ایک شخص جو کاملاً جو ہے وہ گناہوں میں گرا ہوا تھا، بہت ہی گناہگار، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، تو وہ مسجد جہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ مجمعین تشریف فرما تھے، مسجد میں آ گئے اور پیغمبر کے پیچھے یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ پیغمبر کہاں پہ. تو جا کے لوگوں نے رہنمائی کی، ملے پیغمبر سے. پیغمبر نے تو کہا کیا؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر میں نے بہت سارے گناہ انجام دیے، بہت زیادہ گناہ جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے. آیا کوئی راستہ ہے کہ میں ان گناہوں سے چھٹکارا پا لوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے یہ بالکل گناہوں میں گرا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی والدہ ہے؟ تو کہا نہیں، والدہ جو ہے اس دنیا میں نہیں رہی. تو والد صاحب ہے؟ پھر پوچھا، کہا ہاں والد صاحب ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا اگر آپ کو گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو آپ جا کے اپنے باپ کی خدمت میں لگ جاؤ. تو جب یہ مسجد سے نکل رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کاش 3 مرتبہ اس کی ماں زندہ ہوتی تو پروردگار عالمین جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جو ہے وہ جلدی معاف کر دیتا. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. تو ماں باپ کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے. عید کے ایام ہے، واقعا جس کے ماں باپ موجود ہے اس دنیا میں انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کو جا کے انہیں بوسہ دے دے، ان کے پیروں کو بوسہ. لیکن اگر وہ ہے نہیں تو انسان کو جا کے ان کی قبر پہ جو ہے وہ دعا مانگنا چاہیے. خدا کریم جو ہے وہ ہر انسان کی جو ہے وہ دعا، جب وہ وہاں جا کے دعا کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا جو ہے وہ مستجاب. در پایان یک نصیحت دیگر هم به خودم هم به شما عزیزان میخوام بکنم و آن این است که اگر در این ماه توفیق اندکی پیدا کردیم مغرور نشیم. موفق به روزه شدیم، تلاوت قرآن شدیم، کار خیر شدیم، شیطان ما رو وسوسه نکنه، ما رو مغرور نکنه. و از آن طرف اگر خدای نخواسته خودمون میدانیم با خدای خودمون پرونده یا آغشته به گناه داریم، مایوس نشویم.
ارزم اینه نه مغرور بشیم و نه مایوس بشیم، چون اگر مبتلا به این دو صفت بشیم خسرت دنیا و آخره میشویم. مثل اون روایت داستانی که میگوید عابد مغرور و گنهکار امیدوار در مسجد با همدیگر دیدار کردند. عابد به همون چند رکعت نماز و عبادت خود مغرور بود، اما اون گنهکار از گناهی کرده بود شرمنده خدای تبارک و تعالی بود. یه از مسجد بیرون اومدن، از شهر بیرون اومدن، تو مسیر راه آفتاب سوزان اذیتشون میکرد. اون عابد مغرور رو کرد به اون گنهکار که بیاد دعایی بکنیم خدا ابری را به عنوان چتر برای ما بفرستد تا از اذیت آفتاب در امان باشیم. تو روایت داریم این گنهکار گفت من روسیا چه آبرویی نزد خدا دارم که دعا بکنیم، اما اون عابد مغرور گفت من دعا میکنم فقط شما آمین بگو. دعا کردن، خدا ابر رو فرستاد. عابد به گمان این که خدا دعای او رو مستجاب کرد بر غرورش افزوده شد، اما اون گنهکار در عالم گناه خودش داشت میسوخت. خدایا میشه با عبادت و بندگی تو به جای رسید که دعا بکنم دعا مستجاب بشه، اما وقتی به یک دوراهی رسیدن، عابد یک سمت، گنهکار سمت دیگر، با کمال تعجب دیدن ابر به سمت همون گنهکار داره حرکت میکند و عابد بی‌عقل شد. تازه متوجه شد که خدا دعای او رو مستجاب نکرد بلکه آمین گنهکار رو مستجاب کرده است. پس عزیزان اگر در این ماه مبارک رمضان قدری موفق به طاعت و بندگی خدا شدیم مغرور نشیم، و اگر تا الان احساس میکنیم هنوز یه سری رذائل در ما هست مایوس نشیم، از باقی مانده این شب و روز ماه رمضان نهایت استفاده رو ببریم. این خلاصه عرض امروزمون در معرفی این 4 فرمول برای خودسازی از نگاه آیات و روایات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. उन्होंने यहाँ पे जलसे के आखिर में एक और नसीहत जो है वो हमारे लिए बयान की, वो ये कि हमें अगर माह रमज़ान माह मुबारक रमज़ान में तौफीक मिली, कुछ हमने हासिल कर लिया थोड़ा मानवियत के हवाले से, हमें इस पर मगरूर नहीं होना है मैंने इबादत अंजाम नहीं, बल्कि हमें तलाश करनी है इस स्पिरिट को, इस मानवियत को हमें आखिर तक ले जाना है, मगरूर नहीं होना है। इसी तरह वो लोग जो गुनाहगार है, जिन्हें तौफीक नहीं मिली रोजा रखने की, जिन्हें तौफीक नहीं मिली वो दुआ करने की, या वो गुनाहगार थे, तो कह रहे कि उन्हें भी मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की रहमत से। न गुनाहगार को मायूस होना चाहिए, न जो ये इबादत करते हैं थोड़ी सी इबादत पे गुरूर और तकब्बुर करते हैं उन्हें भी मगरूर नहीं होना चाहिए। एक किस्सा उन्होंने फरमाया कि एक आबिद जो है वो मस्जिद में थे या कहीं किसी जगह पे थे, आबिद जो है वो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो गुनाहगार भी वहां था वो इस फिक्र में था खुदा मुमकिन है मेरे गुनाह बख्श किए जाए, वो यही सोचता रहा और फिर ये दोनों वहां से जो है वो निकल गए। रास्ते में जब देखा तो बहुत गर्मी की शिद्दत हो रही थी, तपती हुई इस गर्मी में ये लोग आगे बढ़े, अपने रास्ते को चले, लेकिन आबिद ने इससे कहा कि अब गर्मी से बचने के लिए हम दुआ करते हैं खुदा से कि
خدایا جو ہے کوئی ایسا سہارا ملے, ہمیں سائبان ملے جس سے ہم گردی کی سبکی ہوئی گردی سے نجات حاصل کریں. تو گناہ گار نے ان سے کہا ہے کہ میرے گناہ اتنے ہیں, شاید میں دعا کروں تو خدا کریم عالمین جو ہے وہ دعا قبول نہ کرے. بہرحال اس عابد مغرور عابد نے یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں, دعا آپ آمین کہیے. بہرحال دعا کی انہوں نے تو بادل ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ چھا گئے. لیکن جب یہ ایک راستے پہ پہنچے جہاں عابد کو الگ ہونا تھا اور اس گناہ گار کو الگ ہونا تھا, وہ بادل کس کے سر پہ آ گئے؟ گناہ گار کے سر پہ آ گئے. دیکھیے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ گناہ گار حقیقت میں پشیمان ہوا تھا, خدا کے سامنے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا تھا اس نے حقیقت میں. لیکن وہ عابد جو ہے وہ گھمنڈ کر رہا کہ میں نے عبادت کی. بس ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اس دنیا میں صحیح رہنا, وہ 4 فارمولے جو انہوں نے بتا دیا, نیکی جو ہے حاصل کرنا, پھر اس نیکی کو آگے بڑھانا, برائیوں سے اپنا آپ کو آہستہ آہستہ روکنا, اور برائیوں کی جڑ جو ہے اپنے اندر سے ختم کرنا, یہ وہی 4 فارمولہ ہے جسے ہمیں اپنانا ہے زندگی میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.